sokuru, gözün sokurundan da caman. Ata babalardan kalgan jurttu barktap, saktap, kийинки муундарга өткөрүп берүү намыскөй элдердин милдети. Көр дүйнөнүн кулу болуп, өтөн элге жагынган, өдөнү сокур эл бузар саткындарга куттуу жерибизди терсетпейли. Elimiz için, yerimiz için, mekan için aramızda beken varmayla. Kuday Taalam özü oldusun. Salkınlar can verip babalar saklap gelgen aykır bereketin to'lib turgan ajoyib baquvvattu aql qimmat yeriden bil. Bereketin to'lib turgan ajoyib baquvvattu aql qimmat yeriden bil. Ariyet kimliken varmas urfan atalardan saqlab kelek muratun. Allah'tan önümüzde tuğul, aksakallar vata verip tuğbansın. Allah'tan önümüzde tuğul, aksakallar vata verip tuğbansın. Çok rahmat, yaşarsınızlar var. Men jana kelgenге чейин айтып жаткан сиздер күткөн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевич деген кандидат агабыз ушул. Анда эмесе урматтуу элим, сиздердин алдыңыздарга келип отурган Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке сөз берсек, андан соң сиздердин суроолору жооптор, андан кийин уланат буюрса. Келиңиз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, апалар, аялдар, көбөкөн эжелер, кош келдиңиздер. Ар бириңиздердин келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Жакшы ниет, жакшы тилек менен келдиңиздер. Ошол тилектердин орундалышына жараткан Аллах бизге себепчи кылсын. Мындай кылсак, мен бир аз кечигип калдым, кечирим сурайм. Себеп арабамды аябай көп суроолор берилип кетти. Ар бир суроого жооп бермейинче, менде ушундай адат бар. Ар бир суроого жооп берип, анан кийин кетебиз. Ошондуктан мындай кылалы. Менин сүйлөп аткан сөздөрүмдү сиздер телефондон көрүп атасыздарбы? Баардыгы жеткиликтүү. Ошондуктан суроого эле өтөлү, чу дегенде. Биз азыр бул жердеги жыйынды бүтүрүп эле бата кылып Баткенге кетебиз. Сүлүктүү. Сүлүктүдөн да ары карай колунду деген айылдар бар. Ошондуктан кече Чоңалайдан келген болсок, азыр эми кайра сүлүктүгө кетебиз. Өмүрдүн көбү машинанын ичинде дөңгөлөктө кетип атат. Ушундай чапкылап жүрөбүз. Аллах жолубузду байсалдуу кылып, баардык кырсыктардан сырт болсо эле чарчаганыбыз билинбейт, Кудай кааласа. Ошон үчүн суроолорго өтсөк түз эле. Кандай дейсиздер? Анда суроолор. Ооз эки суроо берем десеңиздер, кыскача микрофон бар, берилет сиздерге. Өзүңүз Elbirejike Kudayım bilsa, bugün Batkenge, өзүңүз билгендер азыркы мезгилде келебиз. ММКлар өтө начар иштеп жатышат. Чагымчыл болуп кетти. Кудай буйрса президент болсоңуз ошолорду калыбына келтиресизби? Экинчи, жаштарга бизнес жолунда мүмкүнчүлүк жаратып бересизби дейт.
массалык маалымат каражаттары өтө начар дегенде ушул начар болгондугунун бирден бир себеби биздин өзүбүздөн да көз каранды. Өзүбүз ишенчээкпиз. Өзүбүз чындыкты айтса ишенбей, ушак айтса көбүрөөк ишенип кеткен адамдарданбыз. Эгерде сиздер ишенбей койсоңуздар эле, алар жабылат. Бул шайтандын иши. Эки жакшыны бириктирбейт, чындыкты жеткирбейт. Жалган сөз болсо, аябай тез жетет. Бир мамлекеттин жетекчиси ушинтип айткан экен да, Англиянын жетекчиси Уинстон Черчилль деген болгон. Чындык шымыны кийип үйдөн чыкканча, жалган ааламды 4 айланып келет дейт. Түшүндүңүздөрбү? Чындык кийингенче жалган 4 айланып келет экен. Ошол сыяктуу мына массалык маалымат каражаттары деген бүжүлдөй ушактын уюгу эч чындыкты жазбайт, чындыкты көрсөтпөйт. Мына ошондой мыйзам түрүндө жаза тартып аларга чара колдонсо болобу? Болот. Мыйзам бар. Жалган маалымат таратылды деген. Бирок эгерде сизди бирөө жазып койсо ушундай деп жалган ушак, сиз аны сотко берип жеңе албайсыз. Неге? Соттордун баары паракор. Тескерисинче аны жазалайм деп отуруп, өзүңүз апсүс болуп каласыз. Бир ай жүгүрөсүз. Чындык таппайсыз. Ошондуктан кол шилтеп калат. Бул өлкө эч качан тапканы эки болбой турган өлкөгө айланат. Неге? Адилеттик болбогон жерде, чындык болбогон жерде эч качан барака болбойт. Bir gün uruş bolğan жерден 40 gün береке качат дейт. А бизде Кыргызстанда уруш болбогон күн жок. Эң болбогондо кошна-кошнасы менен, аусын-аусыны менен, ака-сүкасы менен, бажасы менен урушуп турат. Михаил Усманов. Анан кантип барака? Что машина Бизде чындык базары. Биздин өлкөдө. Неге ушундай? Пейилибиз бузулган экен. Мына микрофондо дүңүлдөгөн эмне барбы? Мындай эмне кылып койгон, регулировка кылып койгон. Сен ырчылардын эмнесин коюп алсыңар. Тойлорго коесуңар деп. Мындай эмесин түшүрүп койгон, басты. Ал басты ал. Кулакка ура берет да басты коюп койгон, мына дурусураак берет. Дагы ал басты. Ал эле салдым басты. Мына ушул нерселердин баардыгы өзүбүздүн пейилибизден экен да. Биз жакшы болушубуз керек экен. Мен сиздерден ушуну гана суранайын. Баягы мыйзамдын алдында ыйман деп айтабыз биз. Биз ыймандуу өлкөнү куралы деп баратабыз. Демек, ыйманың болсо мыйзамдын кереги жок. Кандай дейсиздер? Ыймандуу өлкө болсо, конституциянын дагы мыйзамдын да кереги жок. Сен иман бар жерде кыйбат жок. Иман бар жерде уурулук жок. Иман бар жерде мушташ жок. Бирөөнүн акын жегиш жок. Эч нерсе жок. Иман болсо жаман нерсенин баары жок. Биз ошондой өлкөнү курабыз иншалла деп, ошого күрөш менен баратабыз. Колдосоңуздар, колдоп коюңуздар. Мен башка талапкерлердей болуп сиздерге чай куюп бербейм. Сиздерге чай куюп бериш үчүн башка жактан уурдашым керек. А мен уурдап алып, арам чайды сиздерге куюп, сиздерди дагы күнөөгө батырып, өзүм дагы күнөөкөр болгум келбейт. Мен уурдап алып, сиздерге уурдап алган пул тараткым келбейт. Сиздер билесиздер, Чубак Ажы айтып өтүп кетти. Чубак Ажынын алдында 5 жыл башта туп-туура Мухаммад Юсуф, Мухаммад Садык деген болгон. Көргөнүңүздөр, укканыңыздар барбы? Мына ошо кишилер какшап, ыйлап айтып кетти. Бергениң да тозоксун, алганың да тозоксун деп. Мен ошого себепчи болуп калгандан Аллах өзү сактаган болсун. Биз таза, мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты го. Эки жаактын ортосун таза кармасаң, эки буттун ортосун таза кармасаң, жаннатка мен кепилмин dedi. Biz aşkadanlı taza saklaşımız gereken. Kekirtekli taza saklaşımız gereken, dilci taza saklaşımız gereken. Bana oşul meselelerge bana umutulağız biz.
Biz ırıskını tendeden silemeyiz. Tendeni bağlı kırsanı soyup almayız. Irıskını yaratkan Allah verir. Bir misal getireyim sizlerge. Ana şu kumurska. Bir yılda güç cegenin ciynası bir güdür buğday ceketi. Bir öyle. Buna uçunda buğday ceketi dep Süleyman Aleyhisselam, Süleyman Peygamber bir kutuda bir kumurskаны salıp bir buğdaydı salıp koydu. Bir yıldan keyin açıp karasa kumurska oşol buğdaydın jartısını çekti. Süleyman Aleyhisselam'a şunda Allah bergen mümkünçülüktü bardıq canlar menen süйлөштү. Өсүмдүк, тал, терек, гүлдөр менен да süйлөштү. Асманда учуп жүргөн куштар менен да süйлөштү. Kumurskadan сурайт дейт. Бер kumurska, sen bir yılda bir buğday жечелең. Неге жартысын жедиң? Dese ben bir yılda bir buğday жейм, sen Allah'tın bergen rızkısı эле дейт. Sırtta, köçüde жүрсөң, talada жүрсөң. Sen beni kamap koydun deyip, men ünömdöp jartысын jedim. Allah beni unutmaydı de, sen tendesini unutup kalsan, kokusunu unutup kalsan de, men azazdan jedim. Karamız, kumurskaның akıdılığı. Al padişadan ümit kılbay, Allah'tan ümit kılıp, meni bul unutak deyip, tende deyip. Biz bugünkü günde, oşol kumurskadayda bolbay kaldık da, falançı uşunçadan beresi eken, tükünçü bunçadan beresi eken dep, Pendeden ümit kılgan жерде hiç kaçan bir baraka болбойт экен турганда. Если вы станете президентом, что сделаете для медиков? В данное время они не могут получить зарплату за работу в красной зоне. Можете на русском языке ответить? Рахмат. Men ушул сиздерге, дарыгерлерге 200 миңден акча беребиз дегенде эле чыгып айтканмын. Жалган деп. Марста. Жалган. Бере албайт. А сиздер менен уруштуңуздар го. Адахан Мадумаровга не жакпай атат? Бизге 200 миңден берсе эмнеси жаман экен деп. Берсин айланайын. 500 миңден берсин. Бирок бербейт. Себеп акча жок. Жалган сүйлөйт. Sırttan bizge azır ile ошол misal келтирип келдим. Сырттан ошол оору менен те, которые работали в красной зоне, оору аткандарга биз кошумча акча беребиз деди. Не кылды? Дүйнөлүк бизге жардам берген өлкөлөрдөн жыйнап келип, $1,5 миллиард чейин карыз алды Кыргызстан, жардам алды. Бирок эч нерсе пайда болбоду. Men Özbekistan'da misal getirip ayttım. Mirziyoyev $10 milyon alıp 2 ayga жетпеген mezgilin içinde öpkönü jasalma dem aldıruvchi aparat çıkartılan zavod kurup koydu. 2 ayda. Hem oşol aparatlardı Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da, Pakistan'da satıyordu. $10 milyon menen bir zavod kurdu. Kırgızistan $500 milyon alıp hiç nerse kuraldan yok. Nege? Yevaladı. Nemege yevaladılar? Emnege yevaladılar? Yevaganlarını siz saylayansınız. Nemege? Çünkü sizler yevagansınız. Rasmandan düşmeyin. Biz civaldık. Civalga yedirgenleri sayladık. Ol yedirgende keyin sizge bitta samsa yedirgen olsa sizden 100 ta samsa kılıp kaytarırlar. Uşuğa bizim akılımız yetmedi. Uşunu düşünmeye atabız. Alar çoğatasının sandığından çıkarıp bergendey görüp beker beri vaptı dep durup diye atabız. Yok. Beker nerse tek kana kapkanda olur. Çıkan havaya olur. Bizge de o sonunda kapkan koyup sayılır.
İlindim mi o yerden? Kaç kalmalı, bittim. Uşuğa bizim aklımız yetmiyor. Ağır şairi oldu, uşunday aldamayın. Ama hocam değerleri oturasılar, aytımızlar ki, bazılarınızlar yok derinde bir yılda bir koy soy görevsiniz dedi. Yok dedim ona, apak bakma. Yok sizi görsetmeyin, kendinden de korkmam bazılarınızlar. Görsetmeyin. Yeriniz yoktu, bana bilge bağışım var değil. Bu, bundayda balan özü bir koy vermektağı özündür. Usul alakan da kızılet balanını çoğay gösteriyor. Balan soy vermektağı kayyaktan tağını olan kişiye gelip sizi çayga çakırıp alamayın. Oynamışsınız gerekse. Evine gelir. O sol dersleri civatkanda bizim aksakallar batarelerde, yenilerimiz çayların içeride, şu başına çoğuluklarda ormanların salağının altında bu derse halal ve de sıravaya bayıldı salakları. Kadar etti. Bana Abu Bakir Sıddık bu kim? Uran Jorobekov. Sahabiyemiz bu birinci halife. Birinci halifeden de çoğu saracaksı var. Bu kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın dostu. En yakın dostundan da bir ilk derecesi var. Bu kim? Berekallah. Ulan Jorobekov siz daha aytып koysanız, Bütün Rusya'nın de kayıtsız Müslümanların yerinde. dinesi olgun Ayşe radıyallahu anh'ın atası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaynatası. Bana o şu kişi bir yerde otursa, şunday olup oğuz sevgilerdir, bir kurmalarda alıp gelirdik. O sol kurmadan bir öğün oğuz sevgi alıp, anam yetecek de çocuk. Bu mevkide, Mekke'de kurmalar, bu işçi mesele bu kayaktan değil. Dese bir öğün sakabalardan biri aytar, ya Müslümanlardan amiri, men bir öğün karız verdim ele, yamanından dedi, yemin dedi. Bana o kişi 2 yıl karızı bir alay, 3. yılga ötkönde alıp geliptir. Uşuğa razı bol dep karızını kaytarıp, xafa bolma dep üstüne oşul kurmanı verdi dese, kolun oğuzuna sallı alıp, özün özü kıyına basıp kusat. Bir kurmanı kusat. Sen benim içime ot doldurup koyuyorsun diye. Kanday kendisi aytar, bu senin karzının üstüne bergen üstü öker. Parsent efer. Şu parsent haram oşonu civalıp, men Allah'ın aldığında ne de cevap veremdi. Oşonu kuskan eker. Biz koy soyuyoruz, çay veririz, elin yakınsa da varıp, Allah'ın ömrümüzge bereket versin de ura veririz. Sırabayırız. Tazavı, adalvı, aramvı, sırabayırız. Bana oşon içindagi bizim tapkanımız eki bolbayadı, bereketi bolbayadı. Tuğanlar, jakşısı, bardık, bayatınday jaman nerselerden sunuş kılsa, baş tartışımız gerekti. Maga rızkını jarıktan veresin et bana, şükür getirişimiz gerek. Başka bireylerin tamamına göz açıp başımız gerekti. Bana oşonda tuğra yetekçiler geleceken, tuğra yetekçiler anan halkın meselesini çeşedi. Nege? Jarıktan aytar, buzulgan qoğumgu, zalim padişah veririz, alarını cazalayız. Şondaydan Allah saklarım olsun. Ağay, özümüzün canlı programmanızda köp aytsanız deyip, uşul menin programmalarım. Ummar radiyallahu anh'ı kanday yaşasa şonday yaşayın deyip atar. Abu Bakir Sıddık kanday olsa şonday bolabız deyip atar. Adiletlülük kanday olsa şonday bolabız deyip atar. Süleyman Aleyhisselam'ın tuşundagi katlı tertip bolgonday tertip bolabız deyip atar. Biz adamlardı kedeysin, baysin dep bölbeymiz. Biz bulutga ajratpayбыз. Biz ayol erkek ajratpayбыз. Bizde ajratып aluvchi Жараткандын özü var. Pende pendeni ajratpayбыз. Ушундан өткөн программа керек болобу? Мындан өткөн программа барбы? Азыр. Мен бана суроолорго жооп берип туруп, анан кийин сиздерге мүмкүнчүлүк беребиз. Üylördün narxı bana neçe yıldan beri derdi, çik olmadı dedi.
президент осылай bunga qanday qarardingiz deydi. Ben yalan kırgızca yazganda gana savatsızlık yazıp kalgamı dese bizim Özbek tuğganlar da şu bizden kem kalbay şunday yazgan. Karar ediyiz. Doğru mu? Karar biz. Bizde kırgızlarda karayız, ketes hep yazıp kalgan. Bağa koyulması özümüz için okuşumuz gerekli. Mektepte bağa koyulur. Sonra oşolduktan bizim birinci gezekte buna programmada sırada oku, daha bir yol oku. Sen Cebrail Aleyhisselam'ın bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan gelen birinci buyruğu ne oldu? Oku dedi. Oku dedi. 3 yol ayeti oku dedi. Demek biz okuşumuz gerek. Birinciden üylördün bağısı boyunca adiletsiz ülke olduğundan için şunday болады. Bana aramızda arabandan gerek alır. Arabanda semen zavod işlep atar. Oşol жерден eli menden surap atar. Ушуга кандай чара көрдүңүз? Ага кандай чара болдуну? Эгерде ошол заводдун ээлери бүгүн кече бийликке келдик деген азаматтардын штабын ошто башкарып отурса, аларга ким бас келет? Айтпачы мага. Эч ким. Сен ооздоруна толтуруп сураганын берип отурат. Калк ыйлай берет, үстүндөгүлөр жыргай берет. Биз ушундай өлкөнү курушубуз керек. Ушундай мамлекет болушу керек. Mugallimler, darigirler, madani hizmetkarlar en jogorku aylık algan darajaga жетишишибиз керек. Ага чейин биздин эч качан тапканыбыз эки болбойт. Дүйнөдө бай өлкөлөр көп. Бирок эл кедей жашайт. Эмне үчүн адилеттик жок. Биз бул чек маселесин Кыргызстандын кайсы жерине барбасам ушу маселени коёп, биз ага өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Kırgızistan'da cer öte az bilesizler. Anı kanday yol menен çetişimiz gerek. Ben sizlerge ayıp verem. 4 sotluk, 5 sotluktan cer alıp 8 sotlukka 2 üy bile turgandan görüp 8 sotlukka 32 kvartiranı kuruş gerek dağı 32 üy bile girgizişimiz gerek. Birincisi tartip bulup ikinciden cer ünömdürüp üçüncüden bağırın şart şarayitleri içinde bulun. Biz adam görgünde kuana turgan, közü suyuna turgan bir şaharçalarda kuruşumuz gerek. Biz cayılıp cerdin betine cayılmay, biz üstüne karaya geçiyoruz gerek. Bana hoş şaharında ben gece Sulayman Toğlu'na çıkıp karadım. Kançalanan üylür var. 2007 yılı cer titregende Alimdemir mikrorayonu var. Alimdemir mikrorayonu ben sonuç girdim. Буран мырза, сизин сурооңузду бердим. Мына сиздин сурооңузду жазып берип барды, колуна азыр окуп берет. Тегиздеп бүгүнкү заман бак мен жанагы бөлүшүңүздөр. Мырзанын айтканындай кылып туруп, заман бак үйлөрдү тургузуп коюш керек дагы. Адамдарды ошонун ичине киргизишибиз керек. Болду, бүттү. Жанагы жерде очокто күл чыгарып, андай коюп, ошол 5 kavat, 7 kavat üylördü kuruşumuz gerek tabi. Şartlardı jasap verişimiz gerek. Buna misalı bu apalarımız hazır varıp taharat alganda ne degen kıyınçılıklardı görüşüyor. Ne degen kıyınçılık. Eğer de üyde bayatında şartçıratıp görse, taharatı da kalıverir, uykusu da tatlı olur, ıslık cezip durar. Bizim adamların değerlik 70% ayakları şakanlardır. 70%'ının beli oğruyut eker. Beli oğruyut eker. Size oğruyut eker. Bilesler mi önce? Bilesler mi? Çamcıkta beli oğruyut. Isıp çay içip tezde oturup bir yerine bararsınlar. Casağırla bararsınlar mı? O havlerin çekesinde olur. O yerde oturasın, o yerden taharat alasın, 2 minut geçişti
eкен, bütün de ошол жердеги шамал сиздин ден соолугуңузга зыянын келтиришкен. Ошодон 70% айылда жашагандардын бел ооруганы ошонун себебинен экен. Мына караңыздар. Мунан да карашыбыз керек. Бардык нерсеге илимий мамиле кылышыбыз керек. Себептерин издешибиз керек. Турсунбай Шараповдун түз эфиринен суроо дейт. Мурат Жоробеков колдоочу дейт. Ассаламу алейкум анака мырза, ийгилик каалаймын. Менин суроом Россияда жүргөн, Россия жарандыгын алган, бирок Кыргыз Республикасынын жарандыгынан баш тарткан эмесмин. Болгону каттоодон чыгып, Россия аймагына туруктуу консулдук каттоого турган. Шайлоого катыша аламбы, ийгилик каалайм дейт. Эгерде Мурат мырза Кыргыз Республикасынын паспорту чөнтөгүңүздө болгон болсо, сиз Африкада жүрсөңүз да Кыргыз Республикасынын жарандысыз. Сиз барып консулдук каттоого туруп коюп, шайлоого укугуңуз 100% бар. Барыңыз, шайлоого каттоого туруңуз. Болгондо дагы Россия Федерациясында, Түркияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Америкада, Кореяда жүргөн Кыргызстандын жарандарына ушундай укук берилген, форма 2 менен добуш берсеңиз болот. Барып, каттоодон өтүп коюңуз. Аллах сизди колдогон болсун. Аман эсен ата-энеңиздин жанына келгендин асиеттен болсун. Баары суроо келиң, сиз кол көтөрүп атыңыз. Микрофон бериңиз. Насчет чего? Ага. Şunları söylemeyiz de. Siz Özbekçe söyleseniz de, Türkçe söyleseniz de, Uygurca söyleseniz de ben düşünüyorum bari. Siz o sistemden cevap da verelim. Kıymalma. Uşul жарыктын өчүрүлүп аткандыгынын өзү туура эмес. Биз бир кездерде ушундай деп калганбыз. Өзбекстан менен Казакстан бизден жарык электр энергиясын сатып албай атат. Сатып алышы керек деп жүргөнбүз. Бирок соңку 2 жылдан бери биз Казакстандан сатып алганга мажбур болуп калдык. Неге? Себеп мамлекетте, өкмөттө сабаттуу инсандар келбей калды. Мамлекет башкарылбай калды. Өлкөнүн жетекчиси жок болуп калды. Жетекчиси бизден көтөрүп аткан азаматтардын баардыгы жетекчиликке даяр эмес адамдарды жиберип атасыздар. Депутаттарды шайлап атасыздар, жаллам өзүнүн фамилиясын жазалбагандарды жиберип атасыздар. Неге? Себеп ашын жеп алганбыз, чайын ичип алганбыз, акчасын алып алганбыз. Мына эже рахмат. Анан ошондойлорду жиберип атып туруп, анан кимге нааразы болуп атабыз? Өзүбүз нааразы болуп. Свет өчпөйт деп буга кылышкан, бирок мен аларга ишенбейм деп айткам. Алардын колунан келбейт. Бул өчүштөр токтойбу деген суроо берип атасыз, токтобойт. Себеп тегишпей атат, имиш. Биздин баарыбызга инсап берсин, иман берсин, ошондой татыктуу азаматтар келип, биздин калктын дагы турмушу жакшырган күндөрдү көрсөткөнүн насип этсин. Бериңиз суроо. Өзгөртүш керек болгон основной 5 структураны айтып бериңиз. Биринчиден 5 структура? Да. Самый главный структура 5 структураны өзгөртүш керек болгон 5 структураны айтып берсеңиз, анан экинчи суроо. Россия Госдуманын депутаты Жириновскийдин Кыргызстанга карата айткан сөзүн уккан болсоңуз керек, кандай ой менен карайсыз? Атыңыз ким? Сахибжан болот. Сахибжан. Жириновскийден баштайм. Сиз кандай карасаңыз, мен да ошондой карайм. Экөөбүз бирдей карайбыз. Экөөбүздөн уялабыз. Экөөбүздөн ошондой сөздүк кооз келбейт. Туура? Экөөбүз бирдейбиз. Ушундан баштайбыз. Экинчиси. 5 системаны, кайсы системаны өзгөртөбүз? Бешөөнү дейт. Биринчиси. Сахибжан мындай деп айтат.
Аллахты жүрөгүңө биринчи орунга койсоң, калган өзүнүн ордун таап алат. Ошону биринчи коебуз жаратканды, калган структура системалардын өзүнүн ордуна келет. Кантип келет? Коррупцияны сиз кантип жоготосуз дейт. Аны жоготуштун эң жакшы оңой жолу бар. Өзүң алба, башкага алдырма. Бүттү. Эң кыска жол. Система дегенде бул адамдын ойлоп чыгарган нерсеси. Биздин жетекчилерибиз алба десе, могу жерде аялар отурат, эжелер отурат, жеңелер отурат. Айтыңыздарчы. Эгерде күйөөңүздөр күндө өзү ичип келип, балдарына ичпе десе, балдар ошонун сөзүн угабы? Баракалла. Мамлекеттин жетекчиси да ошондой. Өзү алып кел деп тойбой атса, жанындагылар ошону алып келип бербей, алып келбей койбойт, албай койбойт. Жетекчи кандай болсо, кол алдында иштегендер ошондой болот. Ошол сыяктуу система бизде ушундай болушу керек. Конституция боюнча биз президенттик башкаруу болуш керек деп келатканбыз. Жалгыз калганбыз, урушканбыз, бирок турмуш далилдеди, ошого баратабыз. Бирок мындай жол менен эмес. Мыйзамдуу жол менен барыш керек. Экинчиси, 120 депутатты 60-ка чейин кыскартабыз. Бул Мадумаровдун идеясы болгон. Азыр баары жактап алдылар, мени кайталап атат. Биз жалгыз элек. Үчүнчүсү, бүт эл тарабынан шайланган президент өкмөттүн башында туруш керек. Ошол өз жоопкерчиликти тартыш керек. Үчөө болду. Төртүнчүсү, биз айыл өкмөттөрүн шайлаганды токтотуп, аларды дайындашыбыз керек. Жеке кент башы менен жоопкерчилигин тартыш керек. Бешинчиси, райондук, шаардык, областтык кеңештин депутаттарын кайрадан калыбына келтиришибиз керек. Эл ажырап калды бийликтен. Бийлик элден ажырап калды. Ошолор аркылуу биз кайра бийликти элге кайтарып беришибиз керек. Мына биринчи сиз берген суроого 5 структураны өзгөртүү ушуна кылат. Бир сөз менен айтканда, бийликти кайрадан элге кайтарышыбыз керек. Рахмат. Жаш эмемин, 34 жаштамын да. Менин 7 балам бар. Анан бизде вот как бы буякта жылкы жумушта кетет да. 2 аялым бар. 5тен аракта 5-чи, менде 7 бала. 12 бала жанымда получается. Мен барып ушу балдарга биз кыйнап атабыз. Азыр көрүп атасыңар. Пособие десең, сен иштебейсиң, күйөөң иштебейт. Жок, көп балалуумун мен. Иштебей атабыз, ооба, иштегени аракет кылып атабыз. Мен иштейин, мага пособие бергилесиң, сен иштебей, күйөөң иштесин дейт. Ал дагы жок. Бул көп балалууларды, энелерди кичине мындай колдоп коюп аласызбы? Деген эмеме мен азыр ошоко келдим да. 7 балам, Кудайга шүкүр, бардык балдарымды Куран үйрөтүп атам. Балдарымды 8 жашта эле 2 бара 3 бара Куранды үйрөнүштү. Кудайга шүкүр. Азыр мындай сыртка чыгайын десем, 7-нчи балам 4 айлык да. Иштейин десең, кантип таштайсың 7 баланы? Ошону мындай энелерди, кичине балдарды проблемасын чечип бериңиздер деген эмеде Кудай буйрса президент болуп калыңыз. Ушу балдардын эмеси менен, дуасы менен Кудай болуп калыңыз президент. Ушу балдарга кичине эме берип коюңузчу деген эмеде сизге бере аласызбы деген эмени суроо берип атам сизге. Биринчиден 7 балаңыз куттуу болсун. Экинчиден 7 балаңыз болсо сиз баатыр эне болушуңуз керек. Баатырсызбы? Жок, ушу бере элек, потому что балам кичинекей 5 айлыкта, 1 жашка чыкканда бере элек экен. Жакшы. Ошол 7 бала төрөсү баатыр болсун деген мыйзамдын автору мен. Кудай кааласа жакындан баштап баатырдыкка барасыз, жетесиз. Ошондо 1000 сомдон баардык тапканыңызга карап аткан аласыз. Бул жарыкка сиз 50% арзан төлөйсүз. Пенсияга эрте чыгасыз. Бул жеңилдиктер Кудай кааласа насип этсин. Жакшы. 34 жашта баатыр эне болуштун өзү баатырдык да. Анан атасы иштебейт экен, эне иштебейт экен, пособие албайсыз деген жапайычылык. Сиз дарегиңизди жазып бериңиз мага. Бүт аты жөнүңүздү жазып бериңиз.
бар болгон болсо мына Замир мырза. Замир мырзага берип коесуз. Биздин жигит колубуздан келгенди биз ал жерге барбай туруп эле колубуздан келет жардам беребиз. Кудай кааласа. Алтуура эмес. Соja. Балдардын акысы жөлөк пул деп коет. Жөлөк пул атасынын энесинин иштегенине каралбай туруп берилишти. Сиз бербей калганыңыз 2 жылдан бери ушундай ушундай. Ошол мыйзамдын акысы мемнун го. Берилиш керек. Адамдар бербей атат. Неге? Шайлоодо берип койгонбуз деп атат. İyi değilsin de şaylada verdiği çaylanırsın da ошондо кутулганбыз дейт. Башкалар чыгат. Биз жардам беребиз Кудай кааласа. Келиңиз. Атыңызды айтып сүйлөшөңүздөр, э? Микрофон. Бул катуураак айтсаң. Тартасаң да болот. Президент ошадан келип кош келиптир. Başkanım, Abdan aktual meseleni götürdü. Bu diyeceğiz. Muhalefetin. Ben cana ayttım. Programmanın birincisinde ayttım. Mektep oku dedim. Biz muhaliflerin darajasını götürmeyince memleketin darajası götürülmeydi. Ben daha muhaliflerin üyülesinden benim daha atam muhalif olmadı. Biz bilemeyiz muhaliflerin işi kanday ekenin. Hazır özümden 2 balanı başkalarını bayatarsın. Muhalifler 30-40 balanı başkalarını gündü. Bu diyeceğimden cezime dahi ual olur. Hiç nereden konusu kere üyde nerede kalmaya var. Muhalifler üstüne olur. Bir o, Cenab-ı size oturanlar bunu begirdi. Başkanlığı çıkarttı muhaliflerinin
ставкасын көтөрүп жогорку класстын калып калган болсо бул адилетсиздик болот. Кезинде башталгыч класстар калып калып, жогорку окугандарынын башкача кылганда мен ошолордун макамын бирдей кылыш боюнча маселени чечкен элем. Мамлекет вице-премьер-министри болуп турган. Азыр 12 жылдан бери мен бир күндө мамлекеттик кызматта иштебейм. 12 жыл болду. Мен иштей элекмин. Сен акылым жетпей атат. Диплом жетишпей атат да аякка барып жүрсүң. Аякта өтө сабаттуу кишилер отурушат. Баары ошондойлор келип калды. Биздики жетишпей атат. Сиз көтөргөн маселе мамлекеттик маселе. Кудай кааласа, мугалимдердин статусу жөнүндөгү мыйзам эскирди. Мугалимдердин макамы жөнүндөгү мыйзамды кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мен ишенип коюңуз, барып калсак биз биринчи кезекте каралып турган маселе мугалимдердики, дарыгерлердики, маданият кызматкерлердики үч тарап болот. Биринчи кезекте сен атаң менен энең чыдабай койгон ишке ушу мугалимдер чыдабайт. Баракалла. Ошону билиш үчүн Аллахтын берген сыноосу ушул болду. Баракалла. Ага чейин мугалимди билбейсиңиздер. Баракалла. Ошон үчүн мугалимдерге бир кол чаап койбойсуңар. Баракалла. Siz Allah'ın kök sahabilerini birinci yesadiyizdeyiz. Şunun için siz sözlerinizde kursantman, eğer padişah olup saylansanız umraga, hacga yol açtırasız mı? Allah'ın yerdeki soyası padişah. Allah sizi kollasın deyip amin. Biz umraga жол аштырасызбы дегенден бир себеп азыр уруксат берилбей калгандыгын айтып атса керек. Башка мамлекеттерден азыр уруксаттар берилген, учуп атат. Кудай кааласа, биздин дагы тилегибиз ишке ашып, барып, биздин дагы адамдар зыярат кылып келгенде Аллах насип эткен болсун деп, биз колубуздан келген күчтүн баарын жумшайбыз. Болгондо дагы мен илгертен баштап менин бир ушундай ой максатым бар эле. Бул ой максатыма барышта мен атам раматылык өзү 2 жолу ушул ажыга барып келди. Ар дайым барып келген кишилер ар дайым ушинтип айтчу эле да, Ибрагим алейхиссаламдын отко ыргыткан жерин көргүм келет дечи. Биринчи барганда автобус менен барган, машина менен барган. Ошол аркылуу өтөбүз деп атса, Иракта согуш башталып кетип, кире албай калган. Ибрагим алейхиссаламды отко ыргыткан жер бул Шанлы Урфа деп коюп, Түркия менен Сириянын ортосунда ошол жерде жайгашкан. Мен өзүм 2 жолу барып келдим ал жерге. Биринчисинде өзүм барып келдим. Экинчисинде апам раматылыкты ал жерде отурат. Моллабар ажы, бул дагы экинчи ажы. Бул ушу киши экөөнү алып барып, атам көрбөй калган жерди силер көрүп келдиңер, арман болду деп, ушу кишилерди алып барып көрсөтүп келген. Ошондо мага мындай ой кеткен. Ош, Урфа, Мекке кылышыбыз керек экен маршрутты. Неге? Ошол жерди көргөнгө куштар болгон мусулмандар өтө көп. Пайгамбарлардын, бардык пайгамбарлардын атасы Ибрагим алейхиссалам. Ибрагим халилуллах. Ошол кишинин туулган жери бар, Үңкүр. Билесиздер, энеси Пекин отуруп төрөп кеткен ошол жерде. Падышадан буйрук чыккан, ошол мезгилдеги туулган балдарды өлтүрүү жөнүндө. Ибрагим алейхиссаламды ошондой болуп бир каарга барып, төрөгөн, таштап кеткен. Анан Аллахтын бир буйругу мojizасы менен ошону элдик келип, эмизип, курсагын тойгозуп келген. Мына ошол жерлер бар Урфада. Мен Урфанын губернатору менен да сүйлөштүм. Ошол жакта түрктөрдөн бизге Сулайман тоого келгенди каалагандар көп. Мен ошонун жолдун атын да айтып койгом. Фирма. Бул кандай болот? Бул кандай болот? Ош зиярат фирмасы болот. Туризм фирмасы болот. Ал эч кандай үстөк бир тыйын үстүнө акча алынбай, Аллахтын ыраазычылыгы менен боло турган иш. Түркия телекомпаниясы жүргүзөт муну.
Құдай қаласа мен 10 январда барып қалсамбы, 24 январда барып қаламбы, же Аллахтың бұйрығы башқаша болып қаламбы, аға қарап айтсам тұрып, мен ушул долбоорду ишке ашыргым келет. Себеп миңдеген, 10 миңдеген мусулмандар ошол пайгамбарлардын атасы болгон Ибрагим Халилуллахтын туулган жерин отко кыргыткан жерин көрүш керек, зиярат кылыш керек. Ошол жерден учуп, анан Меккеге барыш керек. Бул менин оюмда бар. Құдай қаласа. Assalomu alaykum deyip, birinci rette boş şahına gelip elmenen düz fikir almaşığı жүргүзгөнүңүзгө чоң рахмат. Мамлекеттик өнүгүүсү үчүн ар бир адам өз салымын кошууга тийиштүүбүз. Ар бир адамдын жеке ыйманын деңгээлине жараша болот дейт. Биздин салымыбыз жок дегенде акча алып алданбай таза тандоо кылуу. Бирок бардык кеп ыймандын алсыздыгына байланыштуу болгон үчүн ыймандын деңгээлин жогорулатууга идеяңыз, ыймандын ушул сүйлөп аткан сөздөрүңүздүн бардыгы İmanınızın bekemdelişine olmaktan sözler. Ben konstitusyonun momcançı berinesi de söylüyorum çokum. Ben zakondun momcançı berinesi de söylüyorum çokum. Kelip assalamu aleykümden başlar, uşul getirikçe biz tek imanın bekemdelişine ayttık. İdeyam kanday oluşu mümkün. Atam menen enеңди ук. İdeya uşul. Siz yazdınız mı? Mektepte iman sabahın girgizүү деген ал башкача өзү кызым. Мындай деп. Doğru. İyi düşündüm. Birinci кезекте массалык маалымат каражаттары жөнүндө бул мыйзамды кайра карайбыз. Анын ичинде телекомпаниялардын өзүнчө бөлүгү бар. Биздин телекомпанияларга азыр эми муну угуп алган болсо ырылдап чыгышы мүмкүн, мага каршы, мага баары. Биз өлкөбүз, биз мамлекетпиз. Бычак көтөрүп, ан туугдар, адам толоп, адам зордоп başına algan kinolordun bardığın toplatışımız gerekir. Biz klip tartışanda da eğivizmeni tartışımız gerek klipti de. Kızlarımız kızlarday, jigitlerimiz jigitlerday, enelerimiz enedey, aksakallarımız aksakalday oluş gerek. Bunu mamleket kocaman kalışı gerek. Ansız bolmayız. Demokrasiya degen bu şaytanlardan uyuyor. Kardeşim, aябай маселени туура коюп атасыз. Мектепке, мен муну биздин программада бар. Мектепке көп жолу айткам, кечээ парламент шайлоодо айткам. Мектепке биз иман сабагын сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Акты караны кара деп билдириш керек. Биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, биринчи медресе бул эне. Эненин тарбиясы. Жакында англичандар Angliyada okumuştular derinde çıksın. Balanın ataga bol muamelesinin 95%'ı eneden göz tarafında. Ene gerek olsa balanı ataga düşman bulup koyuyor ekan. Ana bilesizler, tecrübeler var. Gerek olsa en jakın işenimli kişisi bulup koyuyor. Erkekler biz köşede жүргөн эле окуйбуз. Biz үйдің қожайынымыз деп жүрет екенбіз. Тылда балдарды, енелерді ақырын тәрбиелеп қояды екен. Тура ма? Мен көп жылдардан бері айтып келемін. Егер де ата балаға момындай бол, андай бол деп тәрбие айтып отқан мезгілде аялы, баланың апасы атам бекер айтып деген күні ата өлмесе жоқ. Өтті. Atan şaşpay. Buna kardeşim. Adınız kim? Nurgül. Gökçesanız. Bizde bunday tarbiyalaşında yediler. Apağız. Ayrıca kayınevimiz. Yüzün üstüne bunu akşamı göz çıkıp baksak. Tüş dedi.
Koyga çöp düşürüp biz ertelep жарыкта berip koyuşumuz керек. Мультфильм başladı saat 6'da. Түш деп бақыратын, эмнеге десем, үйде атаң отырады. Атаң отырған үйдің, атаң отырған үйдің тамын баспа дейді. Азыр қыздар кешіріп қойыңдар, келіндер. Қайнатаңар ұстап қалған болса, аяққа жаққа астап өтіп отырсыздар. Төшек алғанда, керек болса шықырдың тигізіп өтіп кетті, тұрғайсыңды деген бері. İman ұшынан başladı da, тарбиядан başladı. Kızga 40 uydan tiyim dedim kalmaya kaldı. Kızga 40 uydan eşik açık oldu. Bizim Kalıbol babamız ne de ayttığı? Takıyasını kolga alıp kız jigitke oladı. Evet, şunday zaman geldi. Hazır jigitler kızlardan kaçıp kaldılar. Hazır kocaman arasında kızlar ışkırıp çaktı. Erkeksin mi geldi? Ha? Qanday bo'lib ketdi? İttik. Ha, öptü. Biz Xudoy qalasa o'sha mektepten başlayız. Jogorqi o'quv joyidan başlayız. Eler mektebini açamiz. Qayradan qo'l emgak savorini kirgizamiz. Ayollarga qayradan ballarga askerga tayyorlik degan savobni kirgizamiz. Jigitday bo'lish kerak, qizday bo'lish kerak. Şunu başlayalım. Bizde adet soru var zaten. Evet. Jaza pul kollandım degençe biznes kaldı. Jaza puldu girgizin degençe biznes oldu. Al imanga gana paydaştı. İmanга paydaştı. Ajrasham deding mi deb turib şantaj qilsa keyin iman ba'zi narsalar boshqa. Men 3 so'rovga javob beramadim. Namoz vaqti bo'lib qoldi deb shashayotganlaringiz. Assalomu alaykum deydi. Agarda ajrashgan bo'lsa, bolalari bilan aliment olsa, undan tashqari davlatdan yordam olsa bo'ladimi? Agarda ayol hech qayerda ishlamasa deydi. Bu nizomda ko'rsatilgan chekitliklarning barchasi bo'yicha ishlasa bo'ladi. Tek qana biz savodli bo'lishni talab qilgan yurishimiz kerak. Birinchi masalani gaz qilmay o'chib yotadi deydi. O'zbekiston tarafından shunday bir masala keldi, biz bera olmaymiz degan masala. Al jön bera olmagan gaz yetishmaganlikdan emas, Qirg'iziston, aylanayın, qo'shnilarim konstitutsiyalik talabga girgilar nizomni saqtag'ila deb aytishadi. Hozirgi nizom, hozir biylikka kelayotgan azamatlarni aytadi. Ikkinchi masala deydi. Apam saylovdan 3 yildan beri o'tolmay жатады deydi. Hozir borib o'tib qo'yish kerak. Hatto o'tirib qo'yish kerak o'tib. So'nggi so'rov. Ben Mirhamid Shahid tepada Lenin ko'chasida yashayman. Biz patentdan Pakistanga 2 kafe ulab ketgan. Svetimiz o'chib prezident bo'lsangiz inshaalloh yordam berasiz deydi. Shahidga o'giga yordam beradi. Xudoy xohlasa Şehit Devlet Ağzı buluğu, Şomalay buluğu, Aravan buluğu, Uzak buluğu, Nokat buluğu, bazı yerde bir değil takip kalkıyorsunuz. Son kısır akıl kısır Xudoy xohlasa. Sizde yok. Tinchroq, uğalı. Ertadan keyin asola beradi, qila olasizmi?
Birincisi, özünüzge nasıl kalansa hazırlar kılıştı. Özbekistan yaxshi tushungan uchun o'zbekcha gapiryapman, lekin mamlakatimizda yaxshi tuyuladi. Anan o'zingizga qilgan hazilida aytishdiki, sen ham birar yil tomoqda o'tirib chiqsang, avtomobiling ko'tarilib ketardi deb. Hamma chinovniklarimiz bari hozir qamari chiqdi. Obro'yi o'sha pastmi, balandmi kirib chiqqandan keyin bari past bo'lar ekan. O'sha prezident qilib saylab olsak, kadrlar masalasini ko'tarib, shuni tozalaysizmi? Yo Aida Salyanovagacha ham qolmadi, yana chiqib boyadek ishlash oladi. Mana shu savollar. Bari muğalimler bilinip turadi. Mamlaketlik masala ko'targanda shu muğalimler doim alsa. Biroq so'nggi saylovlarning bardığını shu muğalimlerden jaylab kelayotganligi aytishimda. Qancha mutasaddidan kishini ne qilib qo'yishadi? Protokolda shunday qilib tuzib qo'yadi. To'g'ri. Men bu ekanimiz ro'zman. Men o'sha sotsiallik komitetining төрағасы bo'lib turgan kezimde biz shunday nizam qabul olganmiz. Eğer de pensiyaga chiqib kishi ishlayotgan bo'lsa, pensiyasi da qolish kerak, ishi da qolish kerak. Biz nejeke sizlerdi, sizin yaşınızdagi 60'tan жоғары қарай мұғалімдер менен nejekелерди керек болса үйінен сұранып келіп işletişimiz керек. Неге? Советтер Союзунун мезгилиндеги билим алган мұғалімдер бүгін алтындан кымбат. Советтер Союзунун мезгилиндеги билим алган дарыгерлер, бухгалтерлар, юристтер ең қымбат бағалы кадрлар ошол болуш керек. Анан азыр бир мода чыкты, ескилердин баары кетсин деген. Жаңылардын колунан эмне келет? Мен 90-жылдан кийинки медициналык окуу жайды бүтүргөндөргө тишимди көрсөткөндөн да корком, чынын айтайын. Себеп алар окуган эмес, тажрыйба жетпейт. Мен ошол мыйзамды кайрадан күчүнө калтырам, эжекей, билип коюңуз. Биз кайрадан ошол иштеп аткан пенсионерлерди чакырышыбыз керек тескерисинче. Биз аларга акча төлөп беришибиз керек. Себеп балдарды тарбиялаганда тажрыйба керек. Biz kıyım bolğondan kıyım bolğon jokpuz. Bizde okutkan muğalimler kıyım bolğon için kıyım bolğon. Ekinçisi, ne dediniz? Adırlar, kamalıp çıkanlar boyunca. Hem alar tamaşalap aytpatıptır, janakı юмор kılvanlar ayttık. Kuday saktasın. Al жерге girip çıkıp padişah bolgondan görө, bolbой эле men atamdын dıykançılık kılgan жеринде барып жүргөнүm жакшы, миңе тарты. Her bir adam özünün kadir barkın bilişi gerek. Geyler oylayt, oşu jaka girip çıkkanlardan bari kurutoy dep. Yok. Al jaka girip çıkkandı men adamdın balasına emes, mışıktın balasına da kalır. Oşoндуктан peyilleri tüz bolsun. Al jaka girgenden Kuday saktasın. Girbegenге bardığımız hareket kılışımız gerek. Жарык дүйнөдө жашагыбыз келет. Kuday kalasa. Al jaka girip çıkıp öyle çoğoyup ketesin degen bolsa dagы biz barbayız. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cebrail aleyhisselam gelip sıragan. Rabbin surab atar. Sen padişah peygamber bolasun bu, Davud aleyhisselam okşugun, Süleyman aleyhisselam okşugun. Dese, bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Men Allah'tın kulumun, men kul peygamber bolum diyor. Oşonduktan, Oşo ümmetim karasanızda At-Tahiyat kayaktan gelgen oşol Miraçka çıkkanda Allah salam berip atsa sүйünüp ketip berip titrep kalmazsa Rabbi senin salamların salih insanlarga da bolsun. Mına karаңыз. Je bolmosо eң жакшы көргөн жакшы Касым деген баласыны Azrail aleyhisselam canını alıp atkanda ne deyt? Rabbin aytты deyt. Je balаңды tanda sen ketkenden keyin paygambardын balası paygambar болуш керек эле деп ümmet ajırap ketişi mümkün. Degende ümmet деп ыйлап туруп калган. Ümmetim деп. Balasынан dagы eң жүрөк ezilip atkan balasынан dagы ümmet üçün berdi. Biz oşol ümmet, oşondoy paygambarga tatıktı bolup atабыз, sadakalarım bölüm. Yok. Tapkanımızdı julup alıp,
bardıq nerseni akçaga almaştırıp, jalgan süylöp, kıybat aytıp, basıp жүргөн bir körpendebiz. Barыбызга tileyli, Allah iman versin, insaf versin, karanlık yüreklerimizi жаңырткан bolsun, har bir kadamızga hizmetler bolgon bolsun. Allah özünden başka hiç kimge muhtaç kılbagan, iki dünya öz rahmatına bölөгөн, özü kanday maksatla jaratsa, oşol maksatta жашап өтүүчү сүйүктүү кулдарынан болуштуруубузду насип эткен болсун. Дайым жакшылыкка жолукканды насип эткен болсун. Амин. Аллаху акбар. Бата бериңиздер. Mana şu atanan maddelerimiz kendi imamlarının özünü avlıya politti. Şimdi avlıya Allah'ın özü kollasın. Kaysırısı olsa hem bizge ah gönül, ah niyet, padişah olsun. Evde acele etmesin. Tinchlik olsun. Bular padişah boladı, kim boladı? Bizge mehriban olsun. Ümmetleri yok. Özkanımızdan koşa varayım, bana seferde ortalarını görün. İşlerimizin vaadini verdim. Bundan son bulup saylanıp, işler yürüyün bana. Hiç katan yamanlık görmeyin. Hani işte dinç olayım, hani işte ömrük zavabasını da ruhbasın bulam. Hamdaya ümmetleyin bulam. Biz yoksan kambağalarga yardım kılırda, bize gören yollarımız gel bol bulam. Rahmat, yaxşılıklarla jolukkan. Allah kuat versin sizga. Ошқарынан көп алыс емес, Уна базардың жанында Аққайын деген ресторанда шақырышқан екен. Ошол жака келіп жерден жолугушуудан чыктык. Биз эми Баткен областын көздөй сапар алдык. Кудай буюрса Баткен областында болобуз. Баткен областында болобуз. Гүлсана Чуракова жана ошондой эле дагы мына жакта бир топ адамдар ар кандай бир немелерди жазышты, суроолорду беришти. Биз бир нерседен алыс болушубуз керек. Биз Кыргызстан көп улуттуу өлкө экенибизди унутпашыбыз керек. Бул жерде Куран окулуп, же бир мындай деп жазып атасыздар, андай эмес. Бул жерде бата берип атат. Урматтуу пенделер, силерде колдоочулар, силер ошол батадан улук эмессиңер. Бата болуп атканда чакырам. Экинчиден, урматтуу ушул бүтүн Кыргызстан партиянын колдогон колдоочулар, Атаган Кипсанбаевдин кандидатын колдоп аткан колдоочулар, сиздер дагы ушундай маданиятсыз болгондон алыс болууга мен сиздерди чакырам. Маданияттуу болуңуздар. Алардын ошондой бүт эфирлерине, же алардын ошондойлоруна дагы ушулар сыяктуу маданиятсыз бир немкелерди жазбаңыздар. Андай нерсени жазбаңыздар. Себеби биз кыргыз эли көп улуттуу мамлекетпиз. Кыргыз эли өзүбүз аз гана элбиз. Ошон үчүн биздин мамлекет 6 миллион биз кыргызбыз дегенде, мына ушул 6 миллиондун катарындагы жарандар ушу кишилер дагы. Ошон үчүн биз кемсинтүүдөн, башка улуттарды ушундай бөлүп жаргандан сак болушубуз керек. Кудайым буйрса, кийинки жолугушубуз эртең Баткен областынан башталат. Жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Биздин Бакыт мырза өзүнүн YouTube каналынан түз эфирде бул киши дагы тартып атат. Кийинки жолугушканга чейин саламат болуңуздар.